Unidos, siempre arriba. Anchamunako Diosninchispaq sutinpi llapa llakichispaq iñiq masiykuna llaqta masiykuna huk hatunkaray napaykuyta aparichimukichis kay predicación dominicana nisqa uhunmanta pacha. Ratun yachisqakichispis hina kay killapas tukurakapun kunanqa tarrikushanchis ashuanpas 1 de mayo nisqapiña. Kunan punchaymi hinantin suyukunapi, hinantin llaqtakunapi anchata ashuanpas yuyarichanchis kay Día del Trabajador nisqata bayqipanaykuna. Llapallan llank'aq masinchikkunaq kunan punchay raymichakunan kashan. Chaytan yuyarikushanchis kay punchaypi. Chayman hinan munayta kay Santa Qillqapas rimapaychawanchis kunan kay liturgia de la palabra nisqapi bayqipanaykuna. Chayna katinq ashuanpas mas arisunya kay Evangelio de Juan capítulo 21 versículo 1 al 19 nisqata kunan qhawarisunchis. Chaypin qhawarinchis imaynas ashuanpas Diospaq Jesuspaq yachachisqankuna tarikusqanku karan kay Tiberiades nisqa quchapatapi. Chaypis kachasqa karan Pedro, paysi nisqa karan noqaqa risaqmi challwaq nisqa. Hinallataq Natanael, Tomás, paykunapas qatikusqanku karan Pedroman. Chaypis ichaqa tutallarintin llank'asqanku karan, manas imatapas challwasqankuchu karan. Hinallamansi ichaqa tutamantanta hina quchapatapi hurisqa karan Jesús, paykunaqa mana riqsisqankuchu karan. Chay tapuykusqa karan Jesusqa manachu imatapas challwankichis nispa. Chaysi paykunaqa nisqanku karan manan. Chayllaman ichaqa Jesús paykunata nirqan, pañaladunman likata wich'uykuchis chaypin tarinkichis challwata nispa. Hinan paykunaqa tukuy iñiwan ashuanpas wich'urqanku likata, chayman hinas ashuanpas ashka challwata urqusqanku karan. Pacha pisqachunka kinsayuq challwata. Chaysi ashuanpas yaqara kay lika nisqapas lik'arakapusqa karan. Chayman ichaqa huk discípulum nisqa karan, payqa riki Señor ma kashan nispa. Chayta uyarispas ashuanpas Pedroqa phawayllaman uraqaspa risqa karan quchapataman. Chaypi rikusqa karan imaynas Jesús mijunata waykushasqa karan chayta. Challwatawan t'antatawansi chay nina sansapatapi ruwaychasqa karan. Chayllaman ichaqa Jesús nisqa waqasqa karan huk discipulunkunatapas hamuychis mijusunchis nispa. Imatan wayqipanay kay Santa Qillqakunan yacharichawanchis kawsayninchispaq 15 yachayta nispachaninchikman. Ñawpaqtan ashuanpas qhawashanchis imaynas kay Pedro hinallataq Tomás, Natanael huk discipulunkunapas risqanku karan llank'aq chayta. Tuta iyarininte paykunaqa llank'asqanku karan ichaqa mana imatapas challwasqankuchu karan. Imanaqtin nispachaninchikman. Imanaqtinchus ashuanpas wayqipanaykuna mana Jesuswanchu paykuna purisqanku karan chayrayku. Chayna wayqipanaay llank'ayninchisman wañinpiqa kunan p'unchay kay Día del Trabajador nispa yuyashanchis anchaypi kan. Nuqanchisqa llank'aychanchis sapa p'unchay semanantin watantin ichaqa manataq kanchu qullqipas ratulla tukurakapun saykusqa yastallaña kaychanchis. Imanaqtin chay pasawanchis, imanaqtinchus mana Jesuswan kushkachu purinchis chay. Mana Jesusta llank'alanchispi paywan kushkachu kawsarinchis chay wayqipanaykuna. Ashuanpas nuqanchisman tukuspallaya, nuqanchisman kallpayuqman tukuspalla llank'anchis. Chaynaya kay Pedropas risqanku karan tutallarinti paykunaqa paykunaman tukuruspalla, paykunaq kallpankuwan tukuruspalla. Ichaqa mana Diostaqa paykunaq sunqunkupi apasqankuchu karan. Chayrayku mana imatapas challwarankuchu. Chaymantapas yachachiwansita huk iskay yachachita. Ashuanpas chay kama wayqipanaykuna qhawarinchis imaynas kay Jesús nirqan paykunata pañaladuman wich'uykuchis likata nispa, chaymanmi ichaqa ashka challwakunata urqurqanku. Chaynatan kunanpas qantapas wayqillay, panallay, llank'anakipi Dios nisunki, pañaladuman wich'uyki likata nispa. Sichus qan Diospa sutinpi imatapas ruwanki, Diospa sutinpi llank'anakipipas allinta ruwanki chayqa ñawpaqllamami purinki. Ashkatan challwanki, qullqikipas mana ratullachu tukukunqa. Imanaqtinchus Dioswan kushkaya purishanki, Dioswan kushkaya imatapas munaytapas hayk'atapas llank'arinki chay wayqipanaykuna.
Chaymantapas 15 kaq yachachita nishawanchista. Qawarinchis imaynas Jesús ashwanpas kay apostolkuna kasqankuran llaqta saykusqacha karanku kay tutantin ilarintin llank'aspa. Ichaqa Dios paykunata Jesús paykunaman nijunata suyachirqan. Hamuychis mikhuykuchis nispa nirqan. Chaynatan kunanpas qantapas wayqillay panallay nisunki. Saykusqapicha tarikusanki llank'anakipi. Ichaqa Dios qanta suyasasunki ancha munakuyniwan. Qanta nisunki Diosninchis kunan p'unchay ñawpaqman puriri ama ashwanpas chayllapichu qhipakuy nispa. Saykusqapicha tarikusanki ichaqa Dioswan kushka purispaqa chaykunatapas wayqipanaykuna llallanki. Chaytan kunan kay Santa Qilqapi munayta rimapaychawanchis Diosninchis taytanchis. Amapuni chayta qunqarunkichu. Ñawpaqta nirqanchis ashwanpas mana nuqanchisman kallpayuqman tukuspallachu purinanchis. Diostapas qawarinanchismi nuqanchispaq kawsayninchispi. Chaymantataq nillarqanchistaq ashwanpas Diospaq sutinpi imatapas hayk'atapas ruwasunchis nispa. Qhipamantaq nirqanchis ashwanpas imaynan Diosqa munay ancha munakuyninwanmi suyashawanchis saykusqaña ima muchuypiña purishanchis chaypas. Chaykunatan yachachishawanchis kunan Diosninchis taytanchis kay Santa Qilqanpi wayqipanaykuna. Chayna kastenqa qankunapaqya kachun llapa llakichispa huk hatunkaray napaykuy kay Día del Trabajador nisqapi. Ñawpaqllaman llank'aspa ashwanpas puririsunchis. Diosninchis taytanchis ashwan ancha ashwan hatunkaray kallpataraq qusunkichis llapa llakichispaq. Diosninchispaq saminchaynin kachun Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Ama wayqipanaykuna qunqarunkichischu kay videokunata aparichi ashwanpas huk runa masinchiskunaman anchataraq inininkuta munayta q'imirinankupa. Chayna kastenqa nuqawanqa huk kutinkuna kamaña.